Чуваш Академия драма театрынче СССР халық артизы Валерий Яковлев лартын спектакльзен фестиваля премьера баужылжы. Кураганзыне артисем Чеховын «Чайка» пьесидорох хадерлене пилік потлы юраду постановку бабалаштардыш. Азылдередіп фестивале пал режиссер Сагыр вуны жыл тулдардыне халлана. Премьера Александр Осипов, корреспондент Пулзагорджа. Чехов «Чайкине» Валерий Яковлев пилік потлы юраду дезе ағалден ятпаман. Спектакльде юраду чынақта шавын жүхлетаяд. Генилі автор ядарлы шутлазақ пьесине комедия дезе палыртны bulmalı. Тенжере «Чайкына» темдерлі делартны. Илемлі фильмде захалмар, ытлада хыне еверлі хайлав. Чуваш театр жын варашыне спектакль историне кірзе юлмалы шая жетірдезен де ытлашы булмаш. Чехов пьесине ку театрда шыпта шыржыл гаялла калыпланы сцены жинче. Унхышын сағыргуннымыш жылда Чайкына шамрыксен театрынче тылыха юлнысем ятпа, кайрақпа дада ытты виші пьесине ундах ынышлаларны. Яковлев спектакль ыттызенжен пажақ урықла. Чималданақ Чехов текстне чвашла гына янратны пешірлақмаш был. Сюжет төбе еребех паян хишін туйымебе тулны. Чаваш фольклорный спектакль ергене гертниде самаях чавашлық туйымебе буянладай. Яковлевына пәлсе хэнь пулдарулық опычы пекелерсе туны шакшен уйрымлық кундапиде ынышлы көрінса янрад. Ахалденмар Москав критике Ольга Абрамова шакна тюрех санана, режиссерын сумлыш кулебе пызык опычы туйынат, чика сакландараганны манжын шене персонаж картнебе ятне улыштарны бульжетеры Москавханы. Шене персонаж эсерел спектакльде пычень мар, унба бірле урых тинче жунисем хайсен тажы хусканы выбе. Везене спектакль текстный сюжет ябалыбе треплев пьесин жибе узы курса Яковлев пиде мелле картне. Эсерел мим думыбе она Евгений Урдюков вылять, спектакльде пулса эрдеген юраду сыпкысенче хириштер узене вуд хурза выраганны. Юрадава пилік подажи дермевал самаях нумай герле. Актерзен выляны пиде мелле. Везен осталахинчен спектакль кабаже, унын туи мюгерчике пуштарынат. Чехов текстне Яковлев шавдери тепледишкерни. Хынягынамар шалда бұлза бұраган кашни бұлым тавралығын историяны түпчейні көрінат. Хышпыр жерде автор палырцағына вырынзене вал режиссуры мелебе ұшса барад. Паллах күн евереже бұрнышлама бұлдар олықта актер опычыде пызык бұлмала. Юқса бұрашы, калажу, сыма кезем, шуғы жезем, артизізене вара, бұқса ыдараймастын. Шавында хов, везен ғушинде бұрынны бек туйынат. Шавында везен азабы санын уйрымағынде манын, чун видер, тухни, кушшул галарать. Ман жутпа генилі лартны бол. Ку унын нумай, халитен лартны, пәдім спектаклесене курзабынынде, чи чаплы өжі бүлдесі жұтларым. Тепсынара Оксана Драгуновына шансабана. Нина Заречная характерне халги жамрыксен видимебе бірлештеретвіл. Профессия тележинчен Петр Садовников чынны бех теліндерчі. Шавдери шамал, юмор мелебе илемлетсе вылять. Николай Сергеев по Вячеслав Александров кашне хайка вибешем мине лайық туйзаты цабырашчы рользене. Потому вара актерзен ансамбль спектакльде биде илемле гурунать. Куенебе Валерий Яковлев же яланақ чекурымлы дезенде юрать. Ахалденмар премьера гурагансем уражине дырса вежимзір браво кышкырнебе вишленже. Чувашенгаларым вали Александр Осипов, Михаил Солин.